a video walkthrough alan dan tur atak tak ni chi aloma sela arwang a ang thei ang ber tura kan engineer te kan architect ten an ruang han tuna hian kan clear ho don nia kalome Tuna ang heritage board area ani. Tuna kan here for make Lammual master plan walkthrough video ani. Tuna proposed bypass road ang Pineka. Kiki sarong vega Chhuah tulni. Malahi Aizawl Square ani.
na speaker ay nagpapilay ka. Lahi mandir area ania. Lahi PhD reservoir colony.